Lionel Messi rero kera kabaye agize gutya muri equipe Inter Miami batangaza yuko asinye indi myaka 3 akinira ikipe yo muri Major League Soccer muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikintu cyashimishije abafana benshi ba Lionel Messi ku isi nzima nabonye bishimiye kuruta ibindi byose nuko Lionel Messi agiye kubahereza indi myaka 3 akiri mu kibuga kugeza cyane ku myaka 41. Ntekereza ko no ku bandi bose bakunda Messi kubahereza indi myaka 3 ku myaka 39 arimo agira 38 ingira muri 39 indi myaka 3 yo kongera kwishimira Lionel Messi nibyo arimo ageraho muri Inter Miami. Abafana ba Messi benshi bafite no kwibaza mu mutima wabo ati se Messi koko iki gikombe cy'isi azakiduha azagikina ese icya 2030 yazakigaragaramo. Ariko kuba hindi myaka 3 kuri Messi ngira ngo kubakunzi be n'indi myaka 3 yo kongera kumubona no kongera kwishimira byinshi arimo akora no muri Inter Miami. Ya ugarutse ku kintu navuga ko buri wese yibaza nyuma yo kuguma muri Inter Miami ku mugane se igikombe cy'isi cyo akina ni iki ngiki cy'ejo bundi muri Amerika, Mexique na Canada. Bakibaza nanone niba zanagaragara mu kizakurikiraho kizabera muri Saudi Arabia 2030 ibyo wenda nibyo kutegereza tukazareba. Ariko igikombe cy'isi kizabera muri Amerika kina muri shampiyona ya Major League Soccer, byo ni ikintu bigaragara ko kizabaho. Urebye uburyo umutoza Lionel Scaloni yagerageza kumureserva akamurinda match zimwe na zimwe mu ikipe y'igihugu mu buryo bwo gukomeza kumutegura neza no gukoresha indi groupe, kubera ko mu kushaka qualification bitari ibintu byabagoye cyane. N'abandi bari bahari babikora no mu buryo bwo gutegura generation nshya. Ariko cyane cyane binatwereka ko mu gikombe cy'isi n'undi tuzatubona ahangombwa Lionel Messi. Ariko ko haba byo arahari. Uyu mugabo rero nyuma yo kongera amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe Inter Miami, bivuze ikintu kinini bisa nka Lionel Messi rwose nta no gushidikanya n'umuntu wahisemo ubuzima bwo gukina muri Major League Soccer. Iburayi yavuyeyo bagabo nka Lionel Messi bakoze amateka nkariya. Gufata umwanzuro rero kava ku mugabane Burayi ukajya muri Major League Soccer naho akomeje kwitwara neza kuko amaze gutsinda ibitego 71 atanga assist 44 mu marushanwa yose mu ikipe Inter Miami. Ubwo ni imikino 82 yakozemo iyo mibare, assist 44 n'ibitego 71. Imuzandenga itwereka yuko mu minota 94 Messi yagutsindira igitego, ariko mu minota 62 Messi abakoze igitego cyangwa se agize uruhare mu gitego yaba gutanga assist cyangwa se no kugitsinda. Uyu no mugabo rero heruka no kwitwara neza cyane muri Inter Miami. Abantu baravuga bati si ikipe none nyuma yo kugeraho agenda akora iyo mibare, ariko sagorwa cyane no kuba yafashe ekipe kugira igikombe itwara, kugira ibigwi nawe yakwandika nayo mu buryo bwo gutwara ibikombe si igihe cyabari iki ngiki. Iyo narebye neza ekipe mu kwibaka kwa ndavuga Inter Miami ni ekipe yatangiye kwiyubaka, binashingiye cyane mu kuzana abakinnyi bakira active mu kibuga. Ko bari abakinnyi ba Sergio Busquets, ba Jordi Alba, ba Suarez yewe na Messi. Kareba ugasanga ekipe yubakiye cyane ku bakinnyi bakuze, byanabagoye cyane mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Bano bayibonye Lionel Messi na bagenzi be batangaga ibyaba, ariko ukabona ko bidashyitse par rapport y'aya ma ekipe bahuraga nayo. Aya nacyo kintu giheruka kuba inkuru hariya, bavuga yuko Lionel Messi akongera amasezerano yaganirizwa, ariko kimwe mo nabyo mu byifuzo yabahaye harimo icyifuzo cy'uko nawe uburyo bubaka ekipe byaba uburyo bumworohereza. Messi arabizi ko nibyiseza amaze gutsinda ibitego 29, ni ibitego byinshi cyane kuri we. Benavuga ati mu mateka y'iyi Major League Soccer nibyo bitego byinshi bitsinzwe muri sezimwe. Bikwereka ko rero uyu mugabo Lionel Andreas Messi aracyafite imbaraga ku rwego rwa Major League Soccer. Ariko nawe arabizi ko ntabwo akeneye abantu bamugaragira bari muri eta nk'iya ba Suarez na ba Busquets gusa. Yakenera none n'abakinnyi bamwitangira bamukorera, nawe akajya atanga ku mbaraga ze ibyo afite
byahurira hamwe bigafasha ikipe ya Inter Miami gutanga umusaruro. Navuga ko ari ikintu kiza ku ekipe ya Inter Miami, ariko binatwereka ko Lionel Andres Messi icyerekezo cye mu bigendanye no gukina umupira w'amaguru ku myaka agezemo ndetse n'iyasigaje ishobora kuba gihagaze mu gukina muri rera shampiyona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Major League Soccer. Mwakoze cyane Nepo. Rigani, nabonye Lionel Messi muri video nziza cyane ikipe ya Inter Miami yashyize ku mbuga nkoranyambaga zayo. Lionel Messi ashyira umukono ku masezerano, bamwerekanye asinya ariko ari ku ishansiye ya stade nshya yabo bateganya kwakira, bateganya gufungura umwaka utaha w'imikino. Titre imwe hano ikahita ivuga ngo Lionel Messi amasezerano ye muri Inter Miami ngo afite uruhare rukomeye cyane ku bijyanye na sporting mu buryo bwo mu kibuga, ngira ngo na Nepa asobanuyeho cyane, ariko ngo no mu buryo bw'ubucuruzi David Beckham na bagenzi bafite iriya ekipe ngo ni intsinzi, ni igitego batsinze kongera Messi indi myaka 3 yewe na shampiyona muri rusange. Ko na titre ikomeza ivuga ngo even na MLS na Major League Soccer muri rusange ni intsinzi mu buryo buri sporting no mu buryo bw'ubucuruzi guhereza uyu mugabo nk'uyu nguyu indi myaka 3 hariya. Ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane. Biradusubiza kuri Lionel Messi ajya muri MLS cyangwa muri Major League Soccer. Igitekerezo cyari cyoroshye, igitekerezo cyari kuvuga ngo ese shampiyona ya Amerika yakwinjira mu kiragano gishya cy'ubucuruzi, hakabaho kumenyekanisha umupira muri iki gihugu, abantu bakawukundishwa kubera ko bari barabimenye ko bagiye kwakira imikino y'igikombe cy'isi. Icyo nicyo bakoze, bumvikana na Messi. Ikipe agaciro ifite Messi arayirusha amafaranga, ikipe ya Inter Miami, ariko habaho kumvikana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu ruganda rwabo rwa Apple rufite application abantu bashobora kurebera imikino ya Major League Soccer. Bemeranya kuri deal nziza kuri Lionel Messi, bamubwiye ko abantu bazajya hari Apple na Adidas. Zombi hari imbaraga zashyizemo muri iriya kipe kugira ngo Messi nyine bikunde ko yahajya. Duhereye kuri Apple nihura n'abanyamerika, twari bugere no kuri Adidas. Bemeranyije ko aba new subscribers kuri iyo application cyangwa se abantu bazajya bayijoininga bashya, Lionel Messi azajya abonaho pourcentage cyane ku mafaranga nyine bagomba kwishyura ya subscription. Banemeranya ko mu gihe Lionel Messi kandi abantu barebye imikino ya Major League Soccer nabwo azajya agira udusantime dukeya akora kuri buri muntu, ubwo n'udufaranga duke ariko bateranya nyuma y'ukwezi akaba ari amafaranga menshi cyane. Bumvikana yuko Lionel Messi ahabwa shares mu ikipe ya Inter Miami cyane. Barabyemeranya. Hanyuma uruganda rwa Adidas n'ubundi rusanganwe Lionel Messi nka brand ambassador wabo ruhitamo ko kubera ko bagiye kubona isoko rikomeye ryo muri Amerika kubera we, kandi abanyamerika ni isoko rinini cyane. Abaturage population hejuru ya miliyoni 340, kandi noneho abaturage b'abanyamerika bakaba banafite icyo bita pouvoir d'achat, bafite ubushobozi faranga bwo kuba bagira ibyo bagura. Ni n'umuco w'abanyamerika bari barabibatuje guspendinga amafaranga, gushopinga, uzabera no mu mafilime yabo uri abantu bakina imico yabo. Sujyo na filime zacu z'amanyarwanda nta deviye buri yanjye manyena ninjira mu turyango twinshi. Sujyo na ko abantu bose bakina bicaye kuri table ameza n'ibinywaje bivuze ubuhuha. Ako kantu aragacunzura kabona Nepo cyane. Filime z'inyarugenge iminota 3 abantu bari kuvugana baba bapfunduye byeri bapfunduye n'ibisorori cyane. Ubwo baba bagushoje kurya rwose ntaho bagutinze nuko biteye nako kanya. Umunyamerika rero aba shopping mu supermarket bya hatari aho ngaho ni ku buzima buteye. So ibyo rero Messi yagiye yegeranya ama deals yose, abona harimo ofa nziza cyane, aravuga ati why not ntaba joininga.
icyo navuga yuko rero icyambere byabaye insinzi ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu hari benshi bamenye bakunda umupira baranawukundishwa kubera Lionel Messi. Isi y'umupira w'amaguru yongeye kureba igihugu cya Amerika tutayirebye mu buryo bw'igihugu nka super puissance mu bindi imbaraga za gisirikare, imbaraga z'ubucuruzi, dutangira no kubareba muri perspective y'umupira w'amaguru. So ni ikintu nanone kibafasha kibakorera babakeneye nk'igihugu. Hanyuma kuri Inter Miami nabo barungutse. Messi aracyakora imibare kandi myiza. Nepa arabivuze mu kanya ibitego 29 muri saison, harimo n'igitego cya saison yatsinze ikipe ya Montreal. Urabizi ko MLS arimo n'ikipe zo muri Canada. Ni nkako emeze no muri NBA bafite ukuntu bagira ukuntu bahuza akamo n'ikipe zo muri Canada. Mu bigaragara rero navuga yuko bibe ku ikipe barungutse, izina ryaramenyekanye mu buryo bwo mu kibuga sportivement yarabafashije. Igihugu nk'igihugu cyemeye ko haza wenda kugabanyiriza Apple ku bijyanye n'imisoro. Buriya iyo bemeye nk'icyo kintu hari icyo baba yorohereje mu bijyanye n'imisoro, bakagira ibyo hereza nk'ama avantage cyangwa se nko kuyorohereza nk'igihugu kuko baba bari kubikora for the interest of the nation. So nabo barungutse, abo bose za Apple zarungutse, za Adidas zarungutse, ikipe yarungutse, igihugu cyarungutse, iyo culture yatangiye kwibaka gahoro gahoro. Ni no muri uwo murongo twabonye banasaba no kwakira n'imikino y'igikombe cy'isi cy'amakrebe n'ibindi. Bapreparaga iki gikombe cy'isi kizabera no 2025 kugira ngo kibe success. So Lionel Messi rero nk'umuntu n'ubundi bakibona n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo projet batangiye nk'igihugu, nk'ikipe, nk'ama companies yakoranye nawe baracyabona gifite ibyo gutanga ku isoko. So why not tutarenewinga kugira ngo dukomezanye. Nawe arakubwira yuko Amerika na ahantu heza, abana be biga ahantu heza, famiye ye yayituje muri quartier irimo abaratino benshi, abantu bepfiriye iwabo muri za Argentine bameze neza, ntago byigeze bibagora ngo bastragoringe. Nyina abana babihirwe, umugore abihirwe, ubone na ahantu batigeze wenda bakunda cyangwa bishimira. So muri rusange navuga yuko iyo umuryango wawe wishimye, ijambo ryawe rikumvikana nka Lionel Messi, ugakina ukabona bimeze neza, abakinnyi ushaka entourage ukaba uyifite, Alaba araha iruhande wagize urare kugira ngo aze, Jordi Busquets araha iruhande rwawe wagize urare kugira ngo aze, Suarez inshuti yawe magara araho ngaho, umutoza n'umwene wanyu wagize urare kugira ngo aze, Mascherano. What else do you want? Nta aventure Messi akeneye gukora ahandi hantu. Nibyo bintu byo gutuma umuryango ukomeza kugenda. Babaye muri Amerika barahavuye basubiye Burayi cyangwa se bagiye muri Aziya, nabyo iyo instability ya famille. Kandi icyo ushaka uri mu masaziro, it's just kugira gace ka sezo keza. Barigiye muri playoffs zarangira ugahita wiruhukira, ukazongera ugakinaho gato, ugategereza imikino y'igikombe cy'isi, ubundi ukagerageza bwa nyuma gufasha igihugu cyawe cya Argentine. Hanyuma ukongera ugakorera iyo kipe ibyo mwumvikanye nabwo mu masezerano bahanye afite icyo gihe angana ate imyaka 3 kugera mu 2028. Yes, ugakorera ya mafaranga nayo ya nyuma yo gutuma usaza neza. Hanyuma ukamenya icyo bukoreshe ubuzima Imana yaguhaye nyuma iyo kariyeri y'umupira. Ndajya mu gutoza mu ma projet yandi runaka, ashaka kwibera nka ambasaderi w'ibintu runaka nyuma y'umupira w'amaguru, ashaka kujya iwabo akagira ibintu ajya gukora muri Argentine, ashaka kwikora ibikorwa by'ubucuruzi bisanzwe, akadisapiaringa ntituzajye tumubona kenshi, tukazajya tumubona nko mu ma event manini ya FIFA, byo ntiyanaho yabikwepera. Ubundi akirerera abana kuko ni umuntu wabyaye ufite abana b'abahungu beza, akaba yibereye kumwe n'umugore we mwiza, urukundo rwe rwo mu buto rukuzo cyane. Irindi sasa amahane none se ubindi umaza n'iki ko nanashoje.
uyu urumva ubuzima butaryoshye Ngira ngo- arahindura ajya gukora iki ajya gushaka iki. Messi yatwaye igikombe cy'isi, Messi yatwaye Copa America, Messi yatwaye Champions League, Messi yatwaye amashampiyona, Messi afite amafaranga, Messi yarabyaye, Messi afite umugore, Messi afite umuryango, Messi arishimye, Messi ari kumwe n'inshuti ze. Messi ushaka gukura muri Amerika dirare uramujyana muri Kiyovu mu Rwanda akora iki? Urashaka iki kuri Messi wandetse? Nepo wamburije uyu muntu akareka gukomeza gukubaganya Messi. arashaka gukubaganya Ngo bita Shahini umwita boss. amuvana Ubu ugiye kumbaza ikibazo ngo byari ngombwa. oya buretse gato oya ntabwo nakubaza ngo byari ngombwa oya Mangusaza mangusaza. gusa gato kuri Messi murakoze cyane mwembi. Messi umushahara we ni miliyoni 12 ku mwaka z'amadolari y'Amerika Ku mwaka cyangwa ku cyumweru? ku mwaka kwezi? paria, ariko ngo nihajyamo na twa tubonasi twose twiyongeraho n'ibiki byose biva ku ruhande ni miliyoni 20,45 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Ariko Messi barakubwira ko ngo iyi kontra barateganya ko izajya kurangira ashyize kuri konte miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Hagati ya miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika na miliyoni 150 Messi agomba kuzaba zishyize kuri konte mu gihe kitarenze imyaka buriya ntaburi kugera 28 mu kwezi kwa 12 aba nk'imyaka 2 n'igice kuko ni mu kwa 12 2028. Hanyuma ku kintu cya stade mu kanya gato ikipe Inter Miami yatangiye kubaka stade. Ubu bifite amakuru yatangiye kubaka stade iri iruhande rwa Miami International Airport ya muri Miami Florida. Miami Florida, iyi stade izabatwara akaba billion y'amadolari y'Amerika cyane. Bifuza ko izaba yakira abantu 25,000. Urebye sesibyo yabwira abantu kuko avuga bati bategereza ko yazafungurwa umwaka utaha 2026. Akaba ari ikintu bifuza ko cyakorwa vuba kandi kizaba kifite umumaro cyane muri gahunda y'abiri sportif nkuko twagendaga tubivuga. Ni ekipe nayo yatangiye kwiyumva nk'ikipe y'umupira w'amaguru, ari ikintu agarutseho Regan. Iyo mugabo yakundishije umupira abanyamerika cyane cyane, umupira tuvuga w'amaguru, tureke football America. Iyo urebye buri match uburyo tubona abastari bisigaye bisaba Selena Gomez n'aba bahanzi bandi ba Trey Songz kuvuga ngo mu byo dukora turaza kwerekeza Miami, tujye kureba umupira w'amaguru, tujye kureba Lionel Messi yabaye nk'umuntu ubabyutsa cyane. Wenda hari akandi kantu gato umuntu yaranyendikiye twa pasi batese hejuru y'ibyo bigwi yagiye akora kuva ageze aho ngaho. Hari ibikombe yigeze atwarana n'iyo ekipe ya Derari. Afite ibikombe 2. Afite ibikombe 2 yaninjira, bimwe yabaye nk'uninjirana nabyo nkuko ari urimo nagenda ubigarukaho wenda wanamubwira. After League Cup ni after League Cup after na Supporters Shield. Ni ibikombe 2 afite, ariko afite amahirwe yo gutwara ikindi gikombe uyu mwaka w'imikino wabona urangira kuko bagiye urumva ari igihe abantu banibaza ese bakina bate mu ye forma muri Major League Soccer. Bakina igice cy'iburasirazuba n'iburengerazuba, yabigarutseho neza uwitwa Regan avuga ati forma zabo ntizitandukana n'izo bakoresha muri basket. Kandi birumvikana kuko babaye aba gatatu mu gice baherereyemo cy'iburasirazuba. Ikipe ya mbere ari Philadelphia n'amanota 66, Cincinnati 65, inganya na Inter Miami. Cincinnati yari zigamye ibitego urebye n'ibyo avuga byinshi par rapport ya Inter Miami. Ni match zabahuje kuko ibitego Messi yagiye avunderezamo na ekipe ye. Ariko urumva yaje ku mwanya wa gatatu mu kindi gice rero cy'iburengerazuba. Ikipe ya San Diego yagize amanota 63 yahanganyije na Vancouver ya kabiri, mu gihe Los Angeles FC yagize 60. Wenda urebye inzira yabo kugira ngo bakine playoffs zizanatangira kuri wa gatanu. Nabonye abantu basigaye bemera babika bavuna, ariko abakunzi ba Messi bakarara amajoro. Muri playoff mu gice cyabo rero cy'iburasirazuba bazakina n'ikipe ya Nashville, ni kwa gatanu. Nashville yabaye ya gatandatu. Mu gihe rero izatsinda hagati Inter Miami n'ikipe ya Nashville izahura n'izarokoka hagati ya Cincinnati ndetse na Columbus Crew. Columbus yabaye ya karindwi, Cincinnati yabaye ya kabiri. Urumva iyo niyo kurazoma yabo. Mu gihe indi
croisement cyangwa se izindi zizahura bashobora guhurira kuri finali y'Iburasirazuba irimo Charlotte FC yabaye ya kane izahura n'ikipe ya New York City mu gihe Philadelphia ya mbere izabihura na Cruise. Mu gihe rero izi ekipe nizo z'igice cy'Iburasirazuba izavayo kuko barakina bakabona iya mbere mu gice cy'Iburasirazuba ihura n'iya mbere mu gice cy'Iburengerazuba, hariyo izo ekipe twavugaga za Austin, za Los Angeles FC, za San Diego n'izindi. Ubwo rero nuko bimeze, ubivuze neza. Nyuma yo kugira regular season nziza, wavuga ko urebye imibare ya Messi yabaye myiza ku giti cye, n'iya ekipe ni myiza. Reka turebe ko bazakomerezaho bakaba banatwara Major League Soccer, kuba nishifuza ko baranze babitwaye byaba ari ibintu bidasanzwe kuri bo na Messi. Iyo ntega rimwe muzafite zo kuzafasha ekipe ya Inter Miami. No kuvuga Messi ntago aratwara igikombe cya shampiyona hariya. Oya, yego. Ariko uyu mwaka w'imikino afite amahirwe yo kugitwara nkuko bigarutseho. Inter Miami izakina na Nashville, uri kumva? Izakomeza hagati ya Inter Miami ya Messi na Nashville, izahura n'izaba yakomeje hagati ya Cincinnati na Columbus. Hanyuma ahandi izaba yakomeje hagati ya Philadelphia na Chicago, izahura n'izaba yakomeje hagati ya Charlotte na New York City. Ingi yanyuzemo Frank Lampard nyiranga abantu barayoka. Ubwo niyo nzira yabo. Izindi zizaba zakomeje hagati ya LAFC yahuye na Austin, izahura n'izaba yahuye White Caps na Dallas. Hejuru naho hari San Diego na Portland, izakomeza hura hagati ya Minnesota na Sounders. Noneho wazanye nasigara imwe muri rimwe kabiri gatatu kane, nukuvuga muri ano matsinda navuga ameze nka harana, ariko amakipe biragenda hura. Nk'ubu Messi wakwibaza basigaje match zinga cyangwa se birabasaba iki? Ese bari bakina retour na retour, ubwo bari match ebyiri bakina na Nashville, n'izindi ebyiri bakina n'izarokoka hagati ya Cincinnati na Columbus Crew.